LPS Sports thil tu te in zvain chi bai ule zaina hian Northeast Futsal League August ni som ni panga tanga September ni li chunga gawati khopuya khel tur chungchang sei hona karon nei do na European football te le Indian football te kan soi thina tung choma ro chuan futsal India rama than dan te tin Northeast a than dan chungchang te tin Northeast khopuya nge mei futsal league ro pui tak om do na chung vel chu sei hona karon nei do na ni lalma te chung thu ka ni a Dustin Gulpuya Mizo Falcons club owner nen zaina hian futsal league chungchang hi karon sei ho do na August ni som ni panga tanga September ni li chung hian gawati khopuya futsal league Northeast futsal league ki khel ani do na LBS vision hian heta hian har san na te om lo ni chuan life effect chwa atum bok ani tikhan ka zona kanin zot nga zung menga futsal league chungchang hian Dustin a hian mi han shilfia ta sela Northeast futsal league hi engtianga ron ir chuak nge engtianga ma ron lak chuak nge ni aron ir chuak dang khamian shet ti sela change nia futsal game rim kan soi chuan rangdeu game rangdeu ti khani maya tin a field te a pitch anian chu a pitch te zima chu wan chuan notice football kan thadang bokin futsal a pohen kan thale thei tura kan ngaya chu national championship te kan han khela kan han tila ulawa kumsang ni le som panga nulam panga an lar tak loi nuwa khan Mizoram hi kan chung nung fal maya tin Mizoram mai ni lo notice te dang Manipur kan ti te Meghalaya kan ti te po tip thaber state thaber an ni chawa chuta chuan helai hmuna talent om tam zo khi phor chua tumin proclivity sports and recreation company gohati Northeast Futsal League hi aduang chuak ta khani ali krimshim hi karsia dangin premier futsal de pokan lo en to mai theya tin ISL lang dewa franchise based league ang khani ya club tin te hian state tin te hian club pakhatan nei thei dona chu franchise club ani dona ni ya chu club a chu le yangai ni om je taka chuan chu mi franchise team chu state pakhatin pakhat ba ani thei lova chu mi concept ang deuh chuan akal dona tin engani ISL ate premier futsal aten tiang de ukhan central revenue system an tia chu poisa lu zong poisa tling khom zong kha ol sam theyang berin soi taila central revenue alu tanga antina ticket sales kan tiang chi zong te sponsor kan tiang te lu tanga chulai central revenue watang chuan share khatlap tin khan an nei chong vele don ti na nia a system a kha chu ISL kan ti te premier futsal te nei khana dang lam lo ati theome ISL te kan tia IPL te ponia India rama enge Indian Premier League aoma tin cricket ate po oma ISL Indian Super League oma sum tamna India ma chon mipui kan tama sum atam boka tin chu tirwal chon sport association te hian enge entertainment kal tlang lo chuan sport hi promote a har sa ve bok India ma hian chu tiang de ro manna chu ani em tu na hian engnen nge ain thun zom dan te hi Futsal Association of India tin hian entinge ma lak chho dan te kha nia entertainment anga sport chu kalpui ni lo chun India hi chon ala hara tina poi mo ber chu poisa ni le a to pa chuan chu poisa te lo chon tournament a hlot ling theilowa helaya stadium decoration kan tiang chi te tin engeni a in khel ni lo pia lampang thil a masala lampang ani chu khalama kan sum sen ta mangai dona han soikai da zoila tunli ga po hian eng kim hi company sang inang khoidon ani antina event management event boy pui tu pola no manga advertising lampang khoitun om bokanga khatiang khan anin semzaya chu company pakhat nuai sum dona akal khan ali kha pui thebik ta chu a concept bul pui berle ISL ron chona te premier futsal ron chona te pokhania chu ta chon association ang hian amal lang hian India rama hian sports league siam do ni la chu cricket ani lawa badminton ani lawa kabaddi ni lawa chuan survive na chance om lawa chumi ni wang chuan tunchuma pu han FAI mo khatiang association noya khan I a omlem lova private league ani a amai ro chu technical lampang ro kha chu association inang khoi thung ta chulai bi ga chu shiat a thawme a rules e ro kha chu tournament in rules siam do na technical team hi Spain technical team an mang do na ani khan technical lamang khoi thun do ni India ma chon sport han ni a boy thap khop maya Indian Super League ISL te kan tia IMG Reliance an thu MMA a chan chu AIFFI ma mainan thu so ka tuna po AIFF a boy me ka chan chu I League chungchang ali ISL chungchang a boy me ka ni General Secretary Kushal Das a phei chuan kan thau chuak le theyang em ti po kan ngai to me ka ni ti hiala chu wang chuan India ma hian enge Sport Association mal khai hi cricket ti lo hi chu
company ring lo hi chong kan la tak tak thei lo ani tro adi kho mai chu a begin futsal lang engeni game thang chho mek chawalania ama ro chu tuna hen India emo khovel pum huwa poni sela sports a chuan discipline a chuan a thang chak ber pol ati thei hian oma tuna chuan chumi ni la ya India football po promote ala harla chuan futsal a phe chuan khami privatize kha angai indi te pona langa hei hian ra BSM karinga tin mizo futsal khel thin te mizo chu kan khel na se me matin kan chem kal na pon in ka sia ka soi fo thina kongsira ball pe tam kan nia thlangra chunga pon ni lenga khal ngar thei khopa ball thiam kan ni kan khel chi ta galo ni bok le nen tin kan tuina sports ta galo ni bok nen he sports kan char fu ta sa chu tun li khi chu mizo futsal khel thin te tan pon in pho chu na rem changa kan nga ya chumi wan chon thanem nga in team te khanan siam chhoroi khani ber mai om zia chon futsal hi ni mizo thlai te tuna hian kan khel na sa khop me ya mizoram thlai tuna sports khel a hian chu taila futsal khel hi antam berang em ti thei hian ani a chan chu football chu professional line a kan kal to a professional va thleng phalo tan chuan va hi khel tur po tam om to mang lo ani ting ground thalo om tam to lo ground thabi ka chuan du practice ngot thei poni to lo box hi chu wang chuan tun ma a du fi la kan feng khel ngot angkha atlem to a chu wang chuan futsal hi alo all summer ground po lo zi matin khel mei the na basketball court ate lo khel mei the thina wang hian khel kan tam ta ya ani la tun din huna hian mizo te tan hian he northeast futsal league a hian survive na chance omini siam survive na chance me ama khan kan soi kim lo thata he league a hian team tin hian foreigner panin nei don ani tin kan lo thotong Instagram lam le mun danga mu te chong kan thotong a tournament sim hi a lian don kan ti pia lama khan adang lam na sim chu a concept a hian mixed gender an tia chu ta chuan team a khan pakhat foreigner me chia pakhat emo homegrown player me chia pakhat kha englai pon khel mol chunga o mangai dona chu ta chuan tuna han li khian me che player biga hian Spanish top flight player an sign fel to a tu ber nge kan chan don chu la shel lo mizoramin tin ami pa lampang a han Ghana le Spain lampang an contact meka ni soma khian August ni soma khian engeni player draft nei man tura base ni a chu ta po chuan club in representative kan tirangai dona tin ni chinai zona kan lu taila survive na chance oma tuna ri chuan suma tam lo mai thei tin ramdanga po futsal a chuan tuna chuan suma tam ri lo recreation game ang deva akal na chin kha alo ve ni ama ro chu zoi in a game ala no pang boka India rama phei chuan a thang tial anga na kina chuan khel kan tam miau chuan engwai poisa tam lawang ti zo khania ama ro chu tuna chuan he notice futsal league hi professional anga chuan premier futsal ti lawa chuan a masale berani chawa chu ta chuan poisa hi akangin rong kang ani helaya local engeni tournament kan siam chi telaka kha chuan a che professional chhowe than to tina ni chu futsal poka chu wan chu kan khel pe pho chuan a thang zel don futsal hi mizoram club kanom nol ta futsal club hi club mumal taka lo te in pe inge administration fel tak ne ya induang nam chho mek chana tuna pohen club hi somni somthum try kan nei to in karinga mizo biga in futsal club hi tu ta chuan lo in pe in a player te lo tam kha chu leng pe thei chong lo nangin lo in pe in contract te pon sign puin ti te kan lo sia eta hian India ram chhokal chhowa hian tuna notice futsal league hian India ram zela FAI kan dia futsal association of India bank te athlenga nga he hian India ram a hian lo thazok lo the tura ruak man nei a chho thei iring em he notice futsal wang hian nia chu base ni a chan chun notice kha kan soi tong khan helaya chon talent atamani notice a chon talent atama he game hi tribal khel chi te po ti te anga bob toy tan po chira har salawa am bob toy tan pon pe lung om le lo bo zo lo tan po a bol thiam sim le a futsal game a sim in nam noya khel pe kan ni pho chuan mi zo te tan hian survive na chance tha notice tan po nyang chu wan chon he li ki a lo thlinga in khel mu nom kan mu tirani pho chuan heli ki chuan asiam lianang futsal hi siam lianang chu ta chuan nation wide ta engeni premier futsal luk tho thang te po association noi te po changlung zo ko marin om chulaya chuan nia India rama futsal aron lar chawa sang ni le pariata futsal association of India ron ding chawa ti chon man la chawzela premier futsal den tia khovela footballer lar tak Ronaldinho ti Ryan Giggs Paul Scholes te thlengin an chalu theya futsal hian ma son tak zeta India rama hian tuna hian a than po athang na sakhop maya mizoram po thanga state danga po thang boka
chu wang chuan India ram hian league thatak tuna North East Futsal League pi lam hian India ram Futsal League thatak te po om chho tura ngai ta ila tikhan Mizo team te IO tur Mizoram IO tur Mizo Falcons club bi chena kan denga he tuna kan bula thru hi Mizo Falcons club owner ani a enge Mizo Falcons ron din chhuwa dan intin nge he North East Futsal League a hen spot an chan thei dan te khamen shet tir tala nia hemi league big a hemi zoram mi ron bia chu da chuan franchise ron zuar ani beran chu franchise ti thei tur khan ngai tuwa league khatna a season edition masaber ani box ya chu wan chuan a zamo ma sponsor kan mu thei nge mu thei lo ngem ti ha kan boya league lampang nei kan hanin bia chu da chuan nei thing lung khongin ke ni tan chuan kan ti ngai sia thanem kan ngai sia futsal hi professional level a lang kai kan du bok nen khati khan futsal club kha kan han din ve ta roi khania Mizo Falcons sim hi professional deva tuna kal chau mek tum chawalania sei dong khan heli khel tur big leo lewa siam chop khania tin a ming Mizo Falcons kan han ti na chan po hi mu pui sei na mei khania Falcons kan han ti ka chuan Mizo Savalar ta khania chu Mizo nam represent tu le hemi Mizoram state mai ni lo ya tan savatangkai tak ngo changkai kan ti khan he mu hi changkai kan ti na ni lo amaro chu Mizo te na kan shelar MMA sava ming hian I in represent ve tengu kan ti na la ya Mizo Falcons ti kha kan thlang ani tin Mizoram nga ti nge in ti lo te poron ti league lam pai na maro chu Mizo ti khan Mizoram pon Mizo zong huam a kan ngai he hi Mizo club turania chu wan chu Mizo Falcons tin I phua tengu ti a helai angeni atlap ming po karon piang chau khania tin a management chungchang po tuna han coach le manager kan la coach zo sang le ania tin manager nan mono mania kan coach hi zo United te polo en to karan lo en call to karan FC te polo en call to nia hemi team media head kan nei boka hemi team hi kan la ni ri atuna chuan assistant coach te kan la thara chu tiangin physio te kan han la chau thar chau le a chu tiang management ka zoi khan professional level a khan chau zel kan tuma chu tiang chuan he tournament hi professional league kan yangin a team po kha the to bin ma kan laven yang chu atlak po kha squad bi chenna te han nei don ta ila squad a hian tuna hian engsat nge tur entinan foreign player kha anom don ta foreign player ten en song chuan engsat nge khami squad bi ka khan thei turang ne squad a hian futsal lai chuan atlang puin player som pani khania chu da chuan goalkeeper pani nia outfield player kan ti ka som ne tun tu mai ro chuan squad size sim hi paria tan ti niama chu foreigner pani tel lavin homegrown player state chung player kha paru kan nei thei ti na ni chu da chuan mechia pani kan hruai anga ya mechia pani kan hruai na chan hi ani na taka chuan mechia chu injury prone an nia injury ten ma chon ma chu wan chuan mechia khan chan an la ve ni ani na taka chuan ti chuan mi pa hi pali select tur ti khani amaro chu reserve team om turin pani kan select la tuna hian homegrown player kan ti big state chung player big chu mi pa paru le mechia pani ni a hei kan select fel to a nimin piala ma kan final a thala ka omang deuh hian player pariat an yang chu mi pa paruk le mechia pani khan select phota reserve team a tunge hom don ti kha chu coach te thu ni a player te profile hi kan soi song PC la soi tluang a hi dur tlang ani a Shillong Premier League champion te polong ni to ani tin Shillong First Division champion te national junior sani som paruk khan first runner up ani a captain ani bok first runner up ani a captain ani boka MPL polo khel to thin ani a tin silar wa sang hi chol mun ani hi futsal player thatak ani a national under 20 Bangalore Futsal Association of Mizoram na tira po khan a local to atin Mizo te singa World Cup Futsal World Cup khen masabe C20 World Cup Colombia ne ya khan India team a lo khel to bok ani silarin sanga dur tlang le tan ani hilong mol FC a MPL adikhan lo khel to futsal league a le tan tan khel mek ani a player sha Mizo te singa chon player sha tak ani zo than moya ma thana ani a dur tlang le tan ani hi goalkeeper ani a zeng hoi first division ate po lo khel to ni in player thatak ani bok ani lalom puya ramnun veng lai ani hi football a ramnun veng noi FC ate po lo khel to ani a tuna hian ramnun veng lai team captain ni mek ani Genevieve hmangai sangi darlon ani a
ai zo la hian ITI ya achenga kum sang ni le som pani national sub junior champion team atela tin sang ni le som pali ADFA district tournament khan top scorer ania finalist ani boka kum sang ni le som panga suboto cup delhi ne ya khan scholarship adonga sang ni le som pariat MFA women's futsal tournament masipera champion team jinga khan atel bok ani alan lal shiat puya am veng ani hi Assam State Premier League Jorhat Town tan khel thin ani a futsal hian chinga veng futsal tan polo khel to chinga veng futsal club tan polo khel to ani player thatak ani bok ani lan hi Elizabeth Vanal Moi hi national sub junior football championship sang ni le som pali le sang ni som panga katak Odisha me ni rial le ni som ni pali chunga ne ya khan Mizoram ai oine lo kala top scorer din mun alo dong to ani far kon khua ni a far kon khua mi pui ta kon ro pui taka an long huwa to kha ni a khang te kha tuna kan squad nei pariat te ani a an tha the tho kho me ya champion pui in be sei them nia futsal le football chu khai khin thei ni lo kan player te pon en tai la du to kan thlan nia mi zawa chona ba kan om thei to lo wang tia trial kan conduct nu kan lak ten nia tin chen khate pe chu league kan khel to te an engeni an game lui tang te coach in an lo thlir to khan ya futsaler kan ti deu kher ke ni chon ti mai te ang futsal player po kan ti du lawa chan chu futsal game hi dang lambi ka football thiam na zoin an thiam lem lawa thinglon thiam na zoin tui le wan thiam big le ni ti ro chu ti chu ti am po chuan futsal player tam jok te poi futsal player dik tak ni turin tu na hang training kan im pe me ka a khel dan te po kan thiam chawa futsal coaching pa ngai noya kan be chawania kan game a kan enani chuan lau tu chu nom lo notice chu ama ro chu apoi mo ber chu kan foreigner tu ri kan la shelova koi lam mi kan nei dong kan shelova chu ta po chon thui ta ka in kha tur ka nga ya tin kan me che player tur po hi draft nei ni ala chiang don chawa chu ta chon foreigner a khan thui tak chu kan in kha don thau soilok thei chu ni lo nia game ania soilok thei ni lo football apon engame apon volleyball apon ro se chumi chu champion ang ti ngot theni lo world cup ate champion be se em an champion lo wa first round an tlak dur chang te pom thowa te bang chang game ani siat lok thei ani lo wa ani le mizo falcons te hi tuna hian enge nangma i mu dana financial ma hian i har sana te in to game enge sponsorship chung chang ate har sana in to game har san na entia boy pui tur cheng mizo mi pui te a hian enge chu tiang mizo falcons te ta na thane ngai na tur chi han sei du te ne nia finance lam pang kha chu soi view kha rem lem lo hela e chona ma ro chu sponsor te kan zong me ka main sponsor tu na kan zong me ka company kan benuala chumi ba ga chuan enge kor hnunga zia tur kor bana zia tur ti ang si ko sponsor chi po kan ngai tu me ka kan kal ve zela ti hian kan in mane chho ve zela sum le pa ya te chon in dai ti om lawa ma ro chu engeni khami level professional club level han thleng tu le khilai hmuna han khel tu le liga po engeni player van tlang ni tur chuan tran kan la khala ya chuan even lian ne do na north east huap ani do na ate lawani chu mi pakhat mi mal en kol ani a chuwang chuan sum kha apoi mo lo thei lo ve boka a chan chu sum tel lo chuan engma tu na ati thei lawa even engma bua sei thei lawa tin zuktel tur pon ati thei lawa dastinal kul puya mizo tetan aron pen chuaka mizo falcons club nei tu ani a asum nei le a ho sak wanga ti ani lawa mizo thalai te tan futsal mason na turata na keron pen so kani akan fak em a fak kan ti a mizo falcons te pon hlotlin na an chang nge tura kan nga ya ani le kata khan enge mizo mi puite a hian gawati mi puite pon nianga gawati a mizo om tam tak te pon oma kata khan mizo supporter te he I kan nei thati ringem enge mizo mi puite a chang chum pon kan in mamo to na soi nu sports a so meeting kan in mamo fans kan mamo stakeholder ve kan ya fans po stakeholder ani ya club po league stakeholder ani ya association a chutiang bok jon stakeholder ve kan ye mamo tlang kan ye chu wan jon het club po mizo mi pui support a mamo dona a big in shillong le go hoti lama mizo omte stadium a tel tur pon kan in som na sa tin tu na kan ambassador hilar mcmi india hockey team a tel me khania ani po hian nasa takin min campaign pui mega remcmi zara te point fans kan nei zel kan be se ya chu ta chon mizoram chungang po ni se nam thila ni to a tin kan soi jaw du chu sport chi infiam na
ania kan sia chumi pia lama ero chon thil tam taka kengtel tlat mai ni culture kengtela nam identity kengtela he club phian khilaya mizo nam represent dona mizo kan moi chuan chu engkima aniang chu culture a po thil sang sang a po ni se mizo nam moi na tur ania politics atel tlat to mai ni chu wa chon notice a po ni se football a lo chungnung to state hi futsal a nge kan chungnung lawang ti ri rupuwa mizo te po thahnem taka kan pen chhuwa kan be se ke ni chu kan ti the tam lova amaro chu asum le pa yang kan in pui thei na tur kha a omlem lo ni pon ke ni chuan mishing in miron tel pui se club hi an ta ni ti hria in club a he miron tel pui se kan duwa tin chu mi pia lama chuan fan club te po kan din chhodona fan club tur hi falconers kan han ti ve a sta te po chuan atam theyang be ron tela miron zom turin club chuan mi pui kan som tak me oni khalai kha chuan gotia khel tur ani a kan soi to August ni somni panga le September ni li chunga khel tur ni a khel na mun tur te hit enge stadium te le a ming te a khel na mun tur level te nia te le la stadium pon thlang ulu khop maya kholum lai ni go hoti chu wan chon AC indoor kan mo tur thu kha kan han soyat la phawin chu da chon karambir na bin chandra bordolo AC stadium an bia he hi enge ni premier badminton league te pon lo khel to na ni a helai hmuna han kan khel thei kan be se ya tin stadium nu mani ya a chhuwa ta hi helaya mizowa chon kan nei lem lo u den ani ya kan siang ok thing manga siam ani ya chu ta po chon game kha dang lam deu hlek dona amaro chu go hoti kholum kan han tur don lem lawa chu wan chon player te ta po har san na oming karing lawa tin capacity tam khop mai hei wang ta khian mizo fans te kan mo le zol donin ka sia muna en tur le kan jersey te ha muna min toy om tur po kan mo dona ticket sale system a kha share kan nei ve dona wang po kha tlak chuan kha kan ngai pui mo ve ni alom om khop mai ni emi so mi pui te pon mi so falcon ste kan troi o manga thei pato pin supporter po kan petora ngai la Facebook a le Instagram lama mi so falcon sti khan lo zong ula lo follow chur turin mi so mi pui te kan so pa bokani ti khan tam program kan du tok do na nga LPS khitu zong zong te in zawai mang tha ve kule